Бүгінгі мероприятие улахан голтала, то это хана бүгін бастық 2 контейнер келді Белорусияттан. Эти 2 контейнер келбитеден бе үлеліктіміге, онна бұл сыл түмігінен бе телтебет үлетін отчетугар Илдархан бейқа ғыл хорып тұрыр бұта Белорусияттан бұғалы товарын орыр телтелерден бе республикатер жері продукцияны ағалар күрдік. Оны бе Белорусияға бұл отайын хүлбет оқсыз чығылатығар бәуіт представительстватын аспық бұд. Онына ол представительство өтініңі ол Белорусия урбаниттара телтелерін күтті, бейі телтелер бітін күтті бұғалы связь налажуыды алып бұд. Оны ол түмігінен басты 2 контейнер бұд кәлді. Барта тәңгі асты, кылғас беремеға. Онытын мен сақайылар бар. Суғалы бұл кейін қораққа, бұл мәң қаңыла сұлығығар бар урбаниттарға теметі. Беларусь беги компанию кәлен көрен истәні итлаған беги филиал бұтер обращайся. Сеть продуктовых маркетов Туймар занимается не только розничной торговлей, но и оптовой деятельностью. Перед нами стояла важная задача привезти товары из Белоруссии. При поддержке Министерства предпринимательства и с открытием филиала в городе Минске Якутские железные дороги мы получили данную возможность. И сегодня мы встречаем наш первый груз. Благодарим компанию «Железные дороги Якутии» и Якутское контейнерное агентство. И в дальнейшем планируем наше взаимовыгодное сотрудничество. И, конечно же, наша компания в дальнейшем планирует расширять ассортимент, и все это для жителей нашей республики.